basekhwetyana nanini na. The devil is a liar. Nalapho abantu basekhwetyana kuyocala umzuzwana kulamahlathi, kuyojayisa umzuzwana emadameni, aphinde uJehova ikhumbule ikhwetyana ayingene ngomlilo ngoba ngathi ubuhlungu ixeshana iphinde ifakele ifele ingene ngomlilo. Umlilo akuthi isandla sakho amalanga umlilo basekhwetyana, the blazing fire, the fire. Evangelium ayevangelium kenga mathumoni bantu basekhwetyana, evangelium mlilo, evangelium mlilo. Angikhola lapho wavuka nendodana uJoshua yakhetshima noNkulunkulu esikhundleni sikaMoses, yahamba nge-anointing yayo ngoba i-anointing ayisulela umuntu wasekhwetyana, i-anointing umuntu usifumanele yakhe. Siyafana abantu basekhwetyana, isipho asisuleli. Noba ungazalwa ngumfundisi usoze ube ngumfundisi, noba ungazalwa ngabazali abakholwayo usoze ukholwe. Umuntu uyaziyela enkosini asifumanela wakhe amandla. Ngizalwa liqila, ngizalwa ngabantu abangakholwayo kodwa nasindiswa nashumayela, nakhandazela abagulayo baphila, nakhandazela abanamadimoni baphila. Hayi ngoba amandla avela kum, avela enkosini. Ayihambi ngegazi ivangeli, ihamba ngesigqibo. Zithathele uziyele, wathi uziyele uzofumana. Nkosi yami shumayela lapha namhlanje. Siyakuthuka siyanishiya lecawa, sinishiya nomlilo, asinishiye nethu, sinishiya nomlilo. Siyavana abantu basekhwetyana, nakashiyeka umuntu yedwa ushiyeka noJehova. Ithi baphila bakhitshima uYoshua wabalida abantwana bakaIsrael, bathunyelwa inhlola. Sayibona uKanana nansiya, kwathunyelwa inhlola. Ezinye phakathi kwabantu zabuya zaxoka, ezinye zathetha inyaniso, because ebantwini abangena ngaphakathi emkhombeni kaJehova not bonke bayanyaniseka. Abanye basengokunetheza bezomosha, bezengobusela, abanye basenesango elihle, abanye bangene kakuhle. Nathi usoya amehlo wakho ufuna ungawabhekise ebantwini kodwa wabhekise kuJehova, ngoba uJehova onyanisekileyo abantu bayajika kodwa yena ume njalo. uJoshua wathi xa isondela ukufa walisondeza ibandla emveni koba ibabele ngokwezindlu nangendawo, walisondeza ibandla le ndawo esikuyo namhlanje. Wabasondeleza abantwana bakaIsrayeli, wabaxelela izinto ekufuneke bephile ngazo, ngoba there is life after uMshumayeli. Siyavana, there is life after intshumayelo. Awuphile intshumayelo unaphakade, there is life after intshumayelo. Ngiyangiva abantu basekhwetyana, uthi kubo xa ebasondezile aba bazalwana nabatata, ibandla walihlanganisa lonke, babeka amadoda amakhulu nabo bonke abantu bahlalisa phansi, wathi zigcineni ngenxa yemiphefumulo yenu. Akakhetheni ngoba uyayazi kukhona